Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadejeh. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Akankah keriduh
kan ke Big Boss, kan ke Cakrabirawa. Jangan lupa subscribe dulu. Jadi pemenangnya itu teman-teman ada Cakrabirawa, terus ada Kridu Muda, Fit Elang Jatim, dan tim Big Boss juara 3. Sekian dulu mengenai latihan bersama laga persahabatan di lapangan Jetmatic Foundation. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Doni Ashar. Salam sape buru tuli buru, sape mekir tuli mekir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.